Balemirui mo masepala wa selegae wa Ratlou ba ntse ba leka go lwantsha melelo e tsweletseng go lakaila dingwe tsa dipolasi. Go melaetsa ya lentswe e romeletsweng SABC e tlhalosang matshwenyego a balemirui bano. We are now sitting in a situation because of lack of water and lack of resources that the fires have been running out of control since last week, and with very, very little assistance coming in from elsewhere. Re sale foo, Lefapha la Temo la re le tsweletse go sekaseka seelo sa ditshenyegelo tse di bakilweng ke melelo eno. Mo gong ga se dipolasa ke mo go mafulong a magosi a tshile le yona re utlwa gore ha itsere e feleletse report ya rona mme re utlwa gote over 50,000 hectares e tshileng. We still to verify ka gore fale le fale go sentse go na le mollo o sentseng o tsweletse pele. Lefapha la re go tla tsaya beke go tlhomamisa dithuso tseo di tlileng go neelwa balemirui ba ba amegileng. Sentle English, SABC News, Mahikeng.